Yitwa Mukansanga Salima, umugore wagize kwirwanaho guteye ubwoba nk'umusifuzikazi w'umunyarwandakazi wakoze amateka ahambaye, arimo nko kuba umunyafrikakazi wa mbere wasifuye igikombe cy'isi, kuba kandi yarashizwe mu bagore 100 b'icyitegererezo ku isi barimo ibihangaje bikomeye ndetse byo mu bihugu bikomeye. Muri abo twavuga umuhanzikazi ukomoka muri Amerika witwa Billie Eilish, umukinnyikazi wa filime uzwi nka Priyanka Chopra Jonas. Uru rutonde kandi rukaba rurimo umugore wa perezida wa Ukraine Olena Zelenska wagize uruhare mu guharanira uburenganzira bw'abagore no guteza imbere umuco wa Ukraine. Uyu kandi Olena Zelenska yabaye umugore wa mbere w'umukuru w'igihugu wagejeje imbwirwaruhame ku nteko ishinga amategeko yo muri Amerika. Uru rutonde kandi rurimo abandi bagore banyuranye, ari namwo Mukansanga Salima yisanga nk'uko tubikesha igitangazamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa BBC. Ndabizi hari byinshi unyotewe kumenya kuri Mukansanga Salima, birimo n'umuduga cyangwa se imodoka nziza cyane aheruka kwibikaho mu minsi mike ishize. Ariko se mbere y'ibyo byose, ubundi Mukansanga Salima ni muntu ki? Ntucikwe ahubwo karebe mu kiganiro ku buryo burambuye. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Rugwiro, uhawe ikaze. Niba kubaza umusifuzikazi w'umunyabigwi ubarizwa kuri uyu mugabane wirabura, uzasubiza Mukansanga Salima, nihagira ukuboranya uzamutsindishe izi ngingo zikurikira nk'uko twazitondetse umurongo ku wundi. Mukansanga Salima, umusifuzikazi umwe rukumbi muri Afrika waciye agahigo ko gusifura igikombe cy'isi, bityo ibyo bikamufata bikamutereka ku ntebe iteretse hejuru y'agasongero mu bijyanye n'imisifurire, bitewe n'ibikombe bikomeye cyane yasifuye. Ikindi kandi burya Mukansanga Salima ari mu basifuzikazi binjiza agatubutse. Urugero urarufatira mu gikombe cy'isi cya 2022, aho yinjizaga miliyoni 3 kuri buri mukino asifuye. Ariko se twinjira mu buzima busanzwe turasanga Mukansanga Salima ari muntu ki? Mukansanga Salima avuka i Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Itariki yaboneye izuba ni itariki yo kwa 25 Nyakanga 1988. Yize amashuri yisumbuye kuri Saint de Paul i Musanze, akaba afite n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuvuzi, birumvikana n'umuforomokazi. Akaba kandi afite impamyabumenyi y'ibyo yize tukubwiye haruguru bijyanye n'ubuvuzi. Iyo mpamyabumenyi akaba yarayikuye muri kaminuza y'Abadiventiste i Gitwe. Mukansanga Salima yakuze akunda gukina basketball, abona ko ari byo bizamubeshyaho, gusa ntiyabigiramo amahirwe ajya mu bijyanye na football, nabyo abona bitavamo. Gusa kubera gukunda imikino ahitamo gusaba gukora amahugurwa y'abasifuzi, aho hari mu mwaka w'2008, guhera ubwo atangira ibijyanye n'ifirimbi. Mu mwaka w'2010 yaje kugaragara bwa mbere asifura imikino y'abagabo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ntibyatinze mu mwaka wa 2014 Mukansanga Salima yaje kugaragara ku rwego mpuzamahanga ubwo yasifuraga mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika, gusa asifura nk'umusifuzi wa 4. Urugero nk'umukino yasifuye muri iyo mikino ni umukino wahuje Zambia na Tanzania, aho yaje kuhagaragariza urwego bimufungurira amarembo ku ruhando mpuzamahanga. Kuva icyo gihe yatangiye gusifura amarushanwa atandukanye, arimo na All Africa Games mu mwaka wa 2015 i Brazzaville, ndetse kandi yasifuye muri Sekafa y'abagore nabwo mu mwaka wa 2015. Iyo Sekafa ikaba yarabereye Ijinja muri Uganda. Byatinze rero kubwo kwitwara neza yaje kugirirwa icyizere cyo kuba mu basifuzi bari bayoboye igikombe cya Afrika cy'abagore cyabereye muri Cameroon, ndavuga mu mwaka wa 2016. Yakomeje gukorana umwete bituma 2018 asifura igikombe cy'isi cy'abangavu batangije imyaka 17 cyabereye muri Irigwe. Ndetse
yanasifuye n'umukino wa kimwe cya kane wahuje Ubudage na Canada. Ageze mu mwaka wa 2019 yasifuye igikombe cy'isi cy'abagore cyabereye mu Bufaransa kuwa 7 Kamena kugeza kuwa 7 Nyakanga muri uwo mwaka nyine wa 2019. Muri uwo mwaka kandi yaje gusifuramo igikombe cya Afrika cy'abagabo cyabereye mu Misiri mu Gushyingo mu mwaka wa 2019 nyine ngo twabikobwiye mu mukino wari wahuje Afrika y'Epfo na Zambia warangiye ari ubusa ku busa, bityo ahinduka umugore wa mbere wari usifuye iri rushanwa ry'abagabo. Ibihumbi 2021 umwaka wabanjirije wo kwisanga asifura igikombe cy'isi, yasifuye imikino Olympic ahereye ku mukino wahuje Ubwongereza na Chile i Tokyo. 2022 rero umwaka w'amateka yaje kwisanga mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abantu baje gushaka ibyishimo, ubwo yaje gukora amateka agasifura mu gikombe cy'isi cya 2022 abakoze amateka nk'umunyafrikakazi wa mbere wari usifuye mu mikino y'iki gikombe cy'uyu mubumbe duherereyeho witwa isi. Gusa niba twagendanye twagucire ku mayange ku by'imodoka aheruka kwibikaho, mbese ubundi iyo modoka ni bwoko ki? Ibyayo se byifashe bite? Karibu nanone mu kiganiro ku buryo burambuye. Ese mbere yuko ducengera mu modoka wanyemerera tugasasa inzobeho gatoya? Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ndavuga Rugwiro Empire, nagusaba inkunga ikomeye cyane yo gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byinshi tugenda tubategurira uko bukeye nuko bwije. Naho nge nitwa Obed Rugwiro nkuko nagiye mbikubwira. Noneho nyemera ducengere mu modoka. Iyi ni imodoka Mukansanga Salima aheruka kwibikaho. Iyi modoka rero ikaba ari yo mu bwoko bwa 2024 Dongfeng Airless Huge Hybrid. Iyi rero ikaba ari imodoka yasohotse mu mwaka wa 2024 birumvikana no mu mwaka turimo. Ubwo rero ibi bikumvikanisha ko ari imodoka ikoranye ubuhanga ndetse ijyanye n'igihe. Iyi modoka rero ikaba ariyo tugiye kukubwiraho byinshi. Iyi modoka ifite umuvuduko wo hejuru dore ko ishobora kugenda ibirometero 100 mu isaha, kandi noneho ibasha kuyoborwa neza nta nkomyi. Uku kuvuduka kwayo byorohereza uyitwaye gufata neza feri no gukata nta nkomyi. Ibyo byose bikaba bitandukanye n'izindi modoka zigenda ku muvuduko wo hejuru bikarangira zikoze impanuka. Uburebure bw'iyi modoka bungana na metero 4 na santimetero 71, ubugari bwayo bukagera kuri metero 1 na santimetero 91. Amapine yayo akoranye ubwitonzi, ibyo bikayorohereza mu migendere. Intebe z'iyi modoka zirihariye cyane dore ko uyitwaye mu gihe ananiwe ashobora guparika ku ruhande maze akiruhukira nk'uwageze imuhira bitewe n'uburyo zirambuka neza. Ndavuga izi ntebe z'iyi modoka. Usibye intebe z'imbere n'iz'inyuma ni agahebuzo dore ko zifite umwanya wisanzuye utuma abayicayemo batabasha gusiritanaho. Moteri y'iyi modoka ifite imbaraga kandi ntikunda kugira inyota dore ko idakunda kunywa essence. Burya ishobora gukoresha ingufu z'amashanyarazi na mazutu. Mbese ubundi moteri yayo ni gute inyoterwa? Dukurikije imibare itugaragariza ko inywa litiro 1 mu birometero biri hagati ya 15 ndetse na 17. Burya kugira ngo iyi modoka yuzure essence neza byagusaba litiro zigera kuri 55. Burya ngo no gukata nta makemwa pe.
Iyi modoka abantu yagenewe gutwara ni abantu bagera kuri 5. Ku rubuga rwa Top Gear dukesha iyi nkuru rutangaza ko igura asaga $1,880,000 by'amafaranga akoreshwa muri Philippines, ari naho nkomoko y'iyi modoka. Aya nituyashyira mu manyarwanda turasanga agera kuri $1,043,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa aha ni ku ruganda, kuko uramutse ugize ute ungiye kuyigurira hano mu Rwanda yagutwara asaga $1,046,000 z'amafaranga y'u Rwanda zose. Turagushimiye cyane wo twabanye. Nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Iyi ni Rugwiro Empire, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde kandi turabakunda.